Anya laki din! Ne, adda ka pa ilaan di tasangwanan di Sarmeng. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni Tirabi Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalal yan. Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiayayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni Mami. Diyak pa'y nalpas anangan. Darasam nga min timangan Nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan te kon kunaken ka. Tilantumot lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo ito nagpayso na iti rupak. Kun, imbalon. Sus, makapadanag ka mag. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon nga'y. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpayson day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipaling kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana? Nagtungtong kami idikalman amasapa kami amakipalingki. Dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di amakipalingki? Agsakit, auntie. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, auntie? Bagay di rupa na. Limtag. Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, auntie? Di ka yung kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kayo tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat by to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Kumusta kan beautiful? Pimintas ka, Oo, kitain nyo tayo customer ko, Nagkinistiro pa na. Kitain nyo. Ay, ala. May ta. Lala. Uy, gayam. Malagip mo ni Kumarik nga Inday. When? Iso dyan may kimatang iti na minsan. By to take to tiginatang na. O anya? Pimintas mat ka din nakascan ka. Anya, pimintas. Pimangit. Abay, mangin. Limabaga ka no di rupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Angam, intun umpis ti rupada,
Kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Uwan nangag ko. Allergic ka kano iti inya purus mo ti tarupam. Ay sus. Day takit ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya. Usarampay day jay ti tarupam. Iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan man gamayin. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Iya ayan ti bakla, di palengke. Sus. Mamat pati kan tumat gamayin. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha. Keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayim iti dualawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't kulaang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Pare, papanam. Ah, ay, mapanak mang gumatang di ta kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ah, ay, Damag ko kat limtag mat ka no jerupa na. ay basit lang maray. Taapay alimtag pare. Anya tinaramid na. Basit lang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amamag, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo ka no. Ay saan? Ijay lang ang klinik maray. Taapay anasken nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay, kwa. Ay, limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay, saan, Mari? Saan? Nasayat nga no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot ten timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige, Mari. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jerupa ni mami Apay jarupan ha? Person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan iti rupak. Saan mo asungsungbatan idawan? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wan, mami. Agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay anaimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito lakok. Agas Ha? At dapay lakom nga agas. na, agas para iti rupa, no ada allergy na. Atoy. Ni, nagbasit mo tenday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ore basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mga lakan. Ha? Nagngina mo ten.
Kat, agas gayam. Kat, talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot a pumimpintasak. Kat, pudno man. At dalaang numaminsan amariknak a medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas jay. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kas jay ka di? Wan, kantap no may kat day taan nagkatal amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bit lang Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y day toy, kan agas itinagatal arupa. Kas lamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging day toy. Amom no sa dino tinagapuan na day toy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay nagadayo. Kasano nga usarak ngay day to'y? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danumlaang basit adanom. Uging sa laeng mo day to'y. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatan ka. Mala, alaan mo day tamay sa. Sagmamanungay day to'y. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakaday tan. Awan latawar nan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Sige. Tangay, suki ka. Itad kunkin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kun dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko day to. Anya ayat yar aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa ngay ayaban Agsel selfie aklang mat. Day talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursuruam ti agluto, tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana kon. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amuna nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Ay, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ay, kaslain mo bing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Dayana, anya ang klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter, ti awag na data. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito, mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Kitaam da ito profile picture ni Kumarik nga Inday. Kita agman.
Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak day ta. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter, dayta. Mabalin mo mat nga aramidan, dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wulman, paati wakki din kan kwa na. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kayat mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako mari dayta. Naman. Mabit lang. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Oh, saan ka di apa nag-uyaw dayta? Uyawak man mat. Aga pa kami dito yung Facebook. Sakit din ti paabakan. Kahit, anyamat nga, iti isungbat mo. Basaan man? Naka-filter ang naalaslat ta. Ay! Naguyawan day ta ako marem. Kunak man na saya at tatao day jay. Wun nga rod Ay! Saan mo apat pa yan? Tanapinpintas ka nga adayong am iso. Talaga? Saan ka nga agul-ulbod? O apay ko mga agulbudakan ka. Napimpintas ka nga dayo, tagus usar ka kadagito'y lako kapag papintas. Kaya't mo asawan. No sa anak nga agus usar ka dagita, sa anak kon anapintas. Ay! Sana rin tatikayat ko asawan. Si kakit di mat. Mala. Gumatang kakit din. Oh, dahito yung otilakok. Oh, 5,000 dayta. Ang amne. Itad kon kan ka 84,999. Anwak mananday ta. Pagpapos ko iti rupa. Tapno oraan niya pa iti bagada kan ka. Saan mo, amarik na? Nagaduma nga ilaklakom kanyakon. Ay saan akon agumatang kadagita. Tapay mo at. Agara mataklaangan iti filter. Sigurado a pumintasak. Sa anak pa'y nga aggastos iti nangina. Dita ka man lang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.